Kolege novinari sa teritorije Republike Srbije posetili su Novi Pazar sa namerom da se u njega i zaljube. Domaćini su učinili da sve tako i bude. Novinarki Futura Medije Emini Azizi najjači utisak je bio miris grada, odnosno miris kafe koji se širi centrom Novog Pazara. To je fenomenalno, znači kad ste na ulici i onako vas zapahne taj miris, prosto imate onaj utisak i tog gostoljublja i te male tople sredine i onako jedne intime koje ne postoji nekim drugim gradovima gdje je nažalost ta praksa pečenja te divne kafe nestala. Sviđa mi se što ste svi tako zajedno, sviđa mi se što se ova vaša lokalna samouprava, vaš gradonačelnik, prvo sam pitala kakav vam je gradonačelnik. Sviđa mi se što se trudi da na neki način približi Pazar. Sam bio prvi put u Novom Pazaru i se već zaljubio Novi Pazar. Ovoga puta mi je fascinantno bilo to što sam ja zapravo sada video koliko su mladi ljudi aktivni ovde i koliko zapravo oni čine bogatstvo ovog grada. Ono što nije ostavilo dobar utisak na mene je to ovo što vidimo iza mene, a to su ostaci grada Rasa koji ulaze na listu UNESCO kao zaštita, ali eto nalaze se pored puta i onako ne odaju lep utisak. Projekat zajednički realizuju grad Novi Pazar i program evropskog partnerstva sa opštinama EU Progres. Ono što jeste vrlo interesantno da je puno ljudi koji po prvi put dolaze u Novi Pazar i koji kroz ovako jednu neformalnu priču su priznali da su imali nekakve predrasude kad je naš grad u pitanju i da su sad totalno se zaljubili zaista u Novi Pazar, što jeste bila naša ideja, što jeste bila ideja celog projekta. Sigurno da su ovi ljudi najbolji ambasadori i predstavnici i glas našeg grada. Realizaciju projekta finansijski je podržao EU Progres sa 35.500 evra.